future glow. Shiny stars, new dreams born. Brave new hearts, goodbye moon. Shiny stars, Love you, son. new dreams born. Manuya lang malanga. Pa. New hearts, goodbye moon. Oi, kau. Come with me. This is where our adventure begins. You call it paradise, we call it home. This is Samoa. Ya, malo a fua Samoa, malo ful malanga manuia. Ia o ne ful tatu toe filoi, ilungo ngalu fasalonga. Il tatu por kalame fo sport tano. Io e mo ia o leva. Ia temi fo ia tatu leo ia kalkong lava sa ka ko filoi pedungo kalsang. Ava kai kile lava langona lava ma ko nge mala uso nge ma fanga ko kalsang el mangia io. Fo longa fo manga luenga lo fai ia kalkong lo maulunga la ngal masinga. O fia lava lo e mau mai fasa longa kako sponsor no la langi ya baku ya lo fanga ma ko malava fakalo faku ya fakalo fo ma ko va ko ngei ya le fionga ya elptea JT fa pe fo le fionga ya amua ya mal ma ko ti ma ko sponsor no ngei manukau la solusu fitu ni la sfraile fa i o fenga lo ngol ni va yas ya telo menga tup lava yaso mala fo i kemi kuanga ya me se volne yas JT I believe ole verso vol ngai la faile super yeah semi final can you touch on it? Yeah, Tau Whalava, yeah, to the form, au mua. Good to see bring the band back together again. Yeah, it's been a while. But there's also been lots of sports that's been going on, and we were just talking a bit before off camera about lots of developments, not only here in New Zealand but in Samoa. But we've got a big game tonight, and that's the Chiefs versus the Crusaders. The Chiefs got the home
This is the final last year, and as we all know, that the Chiefs had 3 times in the final and missed all 3 times. And Moore, you know a little bit about what playing down the FMG Stadium, and looks like there's a bit of dark clouds down in the Hamilton area. What's your thoughts on tonight? After JT, all the semi-final they final fear. It's not an easy game. I may say for a key players here, they are missing my. I may say for the Chiefs. They were la number 8. City. Kasi key players they were missing for. I calculate what make up all the pair so all JT or the killing or all the Chiefs in final. I malo all facility ngare kulani ai mari for ya e lo pe ke wo se la o malo ngai wa le ole makia ka le they are going for the Chiefs but we never know what's going to happen Exactly. To the 4? Yeah, solely. Yeah, Sylvia for yeah. Just competition lava o al kawalunga. Ele la o mengi ke mingo semi final. Per kong fo le ya wale one life al pa uma fo le. So kasi ale ola le koi. Ai il sa o le Crusaders nga sa wa. Ya fa ya inga me la maka. Ya o kama ya le o pian me le o me ale ya o semi final. Ya pe fong sa ngo mo JT. You know le Chiefs bad luck level killer in the last 2 years. Finals, yeah, this could be their night. This could be their night. But like you say, JT, Kelly factors all me, or key moon or the weather. Kasi nga me kilo for ya onga la ko both teams. Kulang la ko strategy for fing la ko game plan fa ile kanung ape ang kilo la ko umala umangi lua. You always talk about and I was gonna miss that battle, Titi against Leo Willie. That was going to be a good one, but you know we wish a speedy recovery to Wallace. It was a tough accident to see, and hopefully he's going to recover quickly. But my question is, how much is it? You said physical injuries, yes, form. You know, a little bit. How much of it is psychological for either one of the team? You all know what the Crusaders are going to do, but has the Chiefs got enough? Is the home ground advantage enough? Interesting, Kalele for Syria, JT, but they both same way. Similar in speed. Forwards. They always work hard in the forwards. Both team. Skillful, the speed, so it's going to be really tough because it's similar like game plan. So less mistakes or they always say for on a day. Kilovola ngangi ole aula va ngau mama ile malo so alang ko pulme nga try eliminate mistakes for you ay malo vo set pieces the line out skalam you know collision for le il ko lang al polo wa me umala kele vai polo kele vole opportunity mo score So let's go to the next game tomorrow. Whoa. Hurricanes versus the Blues down at Henry Stadium, Wellington, Caketon. Wellington playing amazing rugby, almost like back in the day of rugby that was given air, ball, forwards go hard, give it to me, back scoring. Is it going to be one of those for the Blues on the day, or Wellington just going to be too strong? Never know. Hurricanes. You have to know. Hurricanes. Bang, I can le kulai mai le Hurricane kau sangat ni. Amazing. Fonga le fire le Leo Luma. They got power forwards, good scrum, good line outs, good running game. Sang for line ko la ko lengai ko. Ko le lei fo ala ko back line. Mesti la wala ko kamale wingi. Ma losi kele. Or the key players la vale watch out here. The Blues.
ole halfback. Ole he's Cam a key. Royka, Yeah. yes. He's the playmaker ole 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 kongi. So se kai mea ka lo kamane kauanga onga kamapa kamane mase ko inga aikia vonga ni ale score enga ke set up inga fo ya create ya vongo ya mo la ko le plus o le vongo vo le mo le plus la ko ya le foi la vela ko melva pari so one of the key players le ya ile plus Leadership, leadership kele foi le vongo o le la vai fai kaua ka o le Hurricanes ka lu mele mai o le fonza but ka kele lo ke wo mai mo le plus le o le plus le il final. You think with the Blues? I say we. Yeah. Do you think the Blues? I try to stay neutral, but do you think the Yeah. Blues can do it, or Wellington too strong? Yeah, kako maka umala va ile melinga fresh ai ele Canes ia ele Blues mo kako fo ie ola aule wa ele Hurricanes mo kwa paringi ia fa yo lumal forward al ko backline ka kilo ia kilo fe kala fa mai ola ko sanga ngi ia al kako Blues ia ka kilo ye la makanga mai nga solonga o se au kele su ia inga ia ele very inconsistent for luck performance o le aso o le aso o le ai o ke mi mo vo nge le history o loa o semifinals o mai au New Zealand o ke lo vo yo lawa o ma kele fo ngai uso ye ka pe so tu mala ko ngai uso ye la ko last game ngai nga la ko head overseas lo la ko contract me pa penga e volan me la motivate extra la ko ye mo ka lunga ngi ave a ko la ko I think all la ko fa ma vaile mal ave la ko fa kai ile au le franchise for your Blues mole Yeah, mole finish it. Monaco so I think they're going to finish in a high note for I agree with you, and I'm just going to say for me, I think the favourites are the favourites. There's yeah. underdogs. The favourites definitely the Crusaders for me, and Hamilton, and Hurricanes out deadly. I said to Almora that we could get a yellow card, a red card could happen at any time. Just head clashes. We've seen that happen before. Yeah, absolutely, Change the whole scope of the game. Yeah, and so but it's about the team that adapts to any situation. Yeah. Better will win, and I think that it's going to be hard to say. I'm going to ask you to pick your teams first, who's going to win, and then who the final will be. So Almora. Crusaders. Ooh, yeah, okay. Yep. Hurricanes. Yeah, it's not bad. I Yeah. think that's a favourite. Yeah, man, e kau o ke alu e malo le Chiefs. Ko pe lua ai malo. The last 2 minutes I overdrop kick malo. Yeah, ai malo vo le Blues. Very detailed. E kolo ale Blues ai nga aua. Yeah, ke loe I think Mava Fokanga or gonna be Crusaders Hurricanes to the final. Yeah. But you carry the other way around. Yeah, The Chiefs, the Blues, the finals of Airsole. Yeah, so yeah, that's yeah. yeah. For me, before we move on, I will stay with the Chiefs will win it at home. Yeah. The underdogs there, and I Yeah. think the other underdogs will be the Blues and Hurricanes down in Wellington. I think that'll be a nice final, but all will be revealed in 48 hours. But other than that, there's a lot of good Samoan boys that'll be on display. Yeah, true. And there's a lot of old boys that are all Manu Samoa boys that, that we know they're sending messages to come and meet. And I know that you had a great trip to Samoa over there, and there's a lot of Manu Samoa for the Independence Day. How was that? Yeah, so late, just before the physical, que me foi a ver kako whaafukai kako sponsors, il kako Eveni Pacific. Yeah, molai, ma ke sila mai le ole mo sila fia samo ole ofungi mako funga il parade fa samo. Pinga le so pa ia samo ro piune whaafukai ko ile Eveni Pacific. Yeah, mole sponsoring of kako pokalame fa pe fole samo tourist.
fraud I me o mala lang long inga male makal kong foi pe un sa ngochi ti mo le fo le fa ngi o mal ka ko parade le fa le mso ka ko va ai le se singa fo se foi le ka kia a lot of kwa ko kele ka ia ole sa ia pe ole ngongo ko inga foi le maka mai mai fa la uso le mso pa ia pe nga fa ku kala ia o ia sa mo nga ia le al pongai man ma fo angol ngi saval yo so lang ka sa vali ke mi ko ka alo o ya ke mi ka ko fa fo mal mai mo ka ko em so po ka ko ma ko foi ma ya ka wang avel ka ko fa lo le il sis nga fu amre al ka ko ma nga ye ka ko le tena por ka ko va nga sa ya mo ngi le ole yo la unga na sa si la foi ta to tunu ma se foto tele foi o ta to former players mansamo e pe ole nga la vale leng sa ngoi ko la foi la sole I luma foi fa lo longa foi ma mo li foi le fa ka ile ku ya me se foi fa nga malo yo le nga ku mansamo vole yo mos file mo ka ko ka pi ko fa foi file mo ma ye fa ile yes fai un sa ma tu la foi na le mo le nga I luma ta to la pi e pe ole wala nga lenga nga yese fina nga lo foi le fionga le presken inga ia o ku sa mo ma a fa kingo fa mo le yo tim sa no lava sa ia ngi si a kong lo ko ma fo si anga I longa la va ka o ku ai le anga bole ko ese pat se if ku ai ya ale au nga lava ia fa mo ia ina ia ko fa fo I ka ko ka pi ni nga ia ma ia mo fo ka ko la ko mo fi ma ka ko ka pile e le file mo le nga lo vakas pe le ta una le fa mo na le na o ti samo ia wa cheti o kele o ka ko uso le mso pa le sili mai lunga ka ko group chat fo le fa mai o ko ki ko lo fa pa se nga lu samo ko kongi mel kupeng fam kala kla I me ngoi ele ba ko fu le me e ko langa ai fa ka kile lava ile ka poinga fa ka ko em so pa lo lang ya ko le ka lo ma ka po ya ku ya ma ko malang. It was lovely seeing some of the pictures, and I can just see there Savai, Sir Michael Jones, and then Alfeo was there too. Filippo Saenda is Stan. Pate, you know, it was so nice to see all the boys walking there, and I was just talking to Namnaulu Alama and he was saying, "Oh, so good to see the boys that are there," and I'm sure there would have been so many more that would love to come and join the parade. But no, it's nice to see you all in the sun while it was raining over here. Ole ka kong foi ole tulang vole to la foi mau fai ele si la fie sa vai se Michael Jones le mo ke lungo le same flight fa ka ma ko felo ia yo sa mo inga wa ko ngul va le yo ya fesili mai ya o la fionga ya se Michael ya ola no ya fa ko o place kenge Savai e che savali io kalia le ia e se Michael ya le fionga fo ya Savai le fakala ulo fo preske ya wa fo yo risika mo ko ya ola nga kalia le ya faro ya pe ola nga ya me se fo ya ol makai nga fo ya se tasi fo yo o tapa au fo yo le kumalo fo I vai bonga ya mese fo la fanga mota ya la fionga fo ya tfai no le yupati fo tai ya o se nganga afkai kele o le tu le nganga faftai e la fionga tapau ya wa fai ona wa vera vo e ma tu pulo fo yo le fa mo nda so ya o se time o se tamani fo la tunu o lo fo la tu la kapi ya samu ya le nganga fia la vai na wa felo ai foi ma to ma futa samu ya pe o ia le sa ma to tu foi ma to va ai ya ila na foi ia te inga foi la so le ma to fa o fa mo ta ma tuai
ia mangai se si fa ko ele mo senga foi ia lo le ngiu mo le fa papa me o mo fa That's the good stuff. You me didn't bring any back. ele se me sili mo fa makala kala fa no longo le fa makala ai fa kai sa mo mo le foi al fa ke le foi sports al no ile fionga le palmia na le maleto fa pe fo ka peneta ia male al palmenge a kwa sa mo ku sai fo yo le ole ka ko singa fo manguia Onile. ya ka ngange fo ia ka po inga langa a fionga fo le malo man masiof Ya. pe fo ile no fo a la ko mana la ko u e pe nga fo fam kala ia o i kulanga voi kala no o kunga va ama ia e o pala langi makanga ka foi o ko ka fao ia le o mangi ko fa longo ko lo kala ngol ka sanga fo wa ka sanga fo e o su lima ka sanga ia O loko fa ko no fingo pesi. ia O le la ko ka penga fo ia le am so pole. O ngodi mo. ele o ke milangi mala o maku ya ko li nga o ko nga pe lem o apollo le Dubai Freddy la walking ai pe ka ni mo ko Russia. Yo mai uma o ko fa mol ka pe mala Oscaria ia fa fe kai mo vola va ngo fe lo manua ta te sio mo so fo ia mala ia ma se fo lo so ak fa ongo a toko te fa ono yo la o ia ma utum kai onga sa vai Michael Jones nga mo la awards fo ia la pinge nga fa Nice. ia wa ele fo le sil kai kapua e mo la pinge al kapo inga mau mo ka ki O le siwana tulang tautia. Yeah. Sa malai foi sa ma o foi le whairunga i tawalo. O e pine i la tau foi sa. Tere foi i la tau i ta'alonga se se whai pele, fusuanga. Ia o tulanga foi i si ta'alonga pe o rugby liki fo. Nice. Pe o le mana ia na fo na to tele fo yo sa mul mawina. Ia sa i fo la to ai nga o le fai ona pawat. Ia sa i la to ai nga sa mo fai na la to ave ia le receiving ia la to pine tawolo. a ve fangi ke me va ko le fa kai fa malo le sports no i ya sa mo ako ai me se fo ia i la to uman fa malanga te fa ke le wa onga no ku ngi sila Australia Amerika ya ko lang mo sa vali nga yalo fa na la ki fo ia te early in the morning like 2 in the morning so le volevanga na fa la lunga ma ya va ko fo le fa malo ke le ka longa fai volleyball o fusuanga yo kiki fa Samoa ya ai me se ku nga fa That's always been big. ia fa voleva le ko ia kumu le ma ia la so mul al fan no le nga ye e mo ke le ko fa malo le ila va malo al mo kwa se la po se ma ye fo ia le ma ngai o le me o ko le mai pe fo le wa o me sa wa o malo la ko ngi e malo el malo ele la o mua le va o kam O le si mea nga maka inga la so. Sa va ai so ngor ko unga lai fai le ofu le. Por kapkengi al va le malul mal. ai o malo le Ai la o mai pe ko e fa se la mikal me o lo la va. Ngo le so ngai miki kanga. yeah Awa se wala. fa ka ke le la Pa wa se wala ve fa kuanga le kapkengi. Ko anga ko lengi ka fa maui le. Ko fa yeah maui. Yo. Kasi nga mamafa ka o. ya makaulia foi o fai mel kai ya ngai o lom che le mam la malanga masango alu ngo ba o kingo ala ka kapten Wa va ma sa nga. ai ka vole le wa o le ma ngai ar fika ka kapten ni ko la ngale ai o porque le ka longo sa fai ai mo le ke le foi fa ke le mo le ko foi le fa ke le la van kala pula kapia amaris ona la ko seven sel nga fai mai kalu mai lava le valu nga makai ia le o merkau sangai i uman manguia mang malo i le chaptas la ko fano mala o fiki sa la ko sa valien mala fe lo i foi mal committee foi mal lau ale al kalapu a marisi foi la ko lo fa foi inga ia il kalo ia ka vai foi a un aku ma o fiki
E ka meki nga ka lo lau draw le nga. Ma ka lo lau fiki. Ya ma nga I au fiki nga buke ya lim ka mai ka. Ya o ma lo a fo ya mo le ko fa ke lo fali polea. Ya ke mi fa ma ka I vi fa ngon me fa ma lo ka ko au. Yo. That's not what you said before. Ai ili ungo la som le mo. Ma nga ia ka pe nga ngole. Sang nginga fo ka la po mal le mo ke la ko I fa ma lo I le ka la po an malisi sin. Do you find it that because I always remembered, and it was the best time of year, the Maris St. Joseph Sevens in February or late January. Yeah. And it was a good start of the rugby season yeah. of there, and then we got a lot of international players come over, and that's how we all come and see Samoa, and then they had an opportunity to go and potentially be selected for the Hong Kong, because Hong Kong was the only the pinnacle back then, that was the only one, but then only there was one. tournaments of the Tuiasau was before, and is that a good time, do you think, or do you think it was No, I think the only reason why they brought it forward to June or independence. Okay. And I think they were going to reschedule for la ko ye for came ya kulangale on final me sa le ya chi yole or sevens lengam kwala It's the first one of the year everywhere in the southern hemisphere. Yeah, or Mary Sevens they ko kalongo pe ya Hong Kong all was well prepared ma e ko I lava pulo ma fa malo kala pu malo sia al malisi mala ko sa kam fa ma lang lo ina fa kai fo ya umang ka singyo ye wa ye foi au volen ka o mo pe yo le mosila fia y al aule ale kupa lunga ye mo sponsor ma ko ele sponsor no foi le blue wave le blue net ninga ma o chi mo mol ko nginga ma sia That's right. ye pe ko e vai aso la e ka me ki la ki fo ye ko mo ya ko nginga ma They loved it. it's ka ke vai ko e ngai ka me ki ya pe nga la mi fiki la ka longa lima su fa 54 ni Wow. ya ele lima su fa fula makanga ke le lo la ke la kapi Yo. ke lo la makanga nga me Chalo voi le amkanga le la ko Oh, yo. o langa Yeah. voi le whakaka alo se competition pa pengi ya ya o se amkanga voi le amakamari. lo kanga I mai ai ya wa vai le il kongi ya kongi nga sa mo nga sponsor makongi ya en mako TV ya kulanga so sangi ya wale ole nga ye ol so sok I au akia el kapi el famo mo foi le kulanga I me au mala esel ma nga yole ol tournament me au fa malo foi le sungol fa yaung ol sungol fa yaung la le o fiong ya tongi Tongia. al fayo vai swa ne Here he is. kulanga ia le ya voi kama ia le manga ole il kulua pe fai ya yo fai ya fai malu pe ma on sa yo nga fa ma ka ia fai le ale so foi ma la ma ia foi ia kama ki wa ya lo fa na wa O le le fai ya on ai se O le ala ko foi ko fa ya o ngai lang fa. ya O ma ko Itu, ko ya. ki ale fa ko o ye. Ya. Yo. el kula kal kong vol ka sang fo la I swing ya. kula ngai I me la yo se ti ing sum ka po e fi sango ye ma anything else you want Well, I think it's like in my about the red card last week. What called a red card? the last game The last game. yeah Is it finished? ya ponga Yeah. It's finished. I know that, but I just want to know that the referee will never ref again. ya mai ka pule wa mai ile ya wal me ya ka ki kilo fo nge fo me o ya ya ka wiem kwa ile ya ile me nga send off ya ponga ile se me nga ya ngo ka longa fo ye fai fo ngo kam ka ngo fo ye lo fo li fo ye fai se me vale ka ule ya ya ole ala vala vai ka ko supporters ka ko maroon wale awa afkau ya langa sunga le fali ya se alo ya fai e ko so foi la vai me alu ya alu me mam la ma wala se me pongsa Pakamari. ya Pakamari. It was nice to see a lot of the Samoan boys Oh, yeah. playing. And, Yeah. you know, you never see them in the State of Origin. but all these Brighton boys they and- le ka lo mala ka ko to samo
Ia le That's le World really Cup good. this year. I kulanga I. Ia le si mea ia voi. Fikau I manua tavi kasio. Lau o ma famelanga saunga fa mai ia. O le World Cup ka sanga le fai ki Australia. Pa wan mel ko wako. La saungi mai host mai vako. O lo wa nga. Menga nga ia lu Australia lo ka penga mai me mo kia For this moment. ia para fa kai uso. Yeah. Fia la fola nga ka ko fila I me silinga e malo se kingo ma o fau kulanga fo yo o nga luenga me se ka singo o ai. Mana foi le telefone se uso sa Yeah. tu felo ai ia me se foi le ia lua tua. Ia lo atua se mi pati uso malo ia. Tai foi le lango ia ma to tele la vai la tu. Ia ai ka malo ko luai. Oh. Te fil pepe. Yo. Ta me al ka malo fai nga me fanga. Ia video ku Filipo Yeah. ngo fa mo la e kala mo ia ngo. Ia wa ke le mo sil fia samo. Ia va nga mala ma ko te fil pepe o kasi ve kama kwai len so pa voi la ko samo ia ma ko ngio kingi sila. Ma ko felo I o fa pe mai ia fal pa un Filippo. Mai alan complain fa me sol ka ko fil pepe ama ko vile ko fe mai. Ko alo ke alo fanga ia me fanga fia ia nga poa bangi fo nga poa nga moa wal kama lo fai mo me nga me fanga ia nga fa ko le Filippo vai paunga vai e silia ku ia ka fil pepe le fa sia nga I manga mangu fanga ilo sa fa sa nga I mo ko ia le lo fa me fio vilia ko ele ka dia me ke fo ia nga kanga vili ia lo maloko waya ia po Filipe hello e fa be te kan kan I se mang mai lo ka Filipe ne la ko nga luenga wat ia fa ka ke la fo lo maulunga fo la ingal masinga le uso ya Filipe au Ia yo. O silinga ka le olanga la nga lue la ma ia. E pe si le ko ma lo si ko wa nga lo makamu ma pai. ia wa o fa ka lo fa kia pa la so mo mo la vai a sa fa pe eu fa ko okay eu uso ia e fa ko ya pa unha ia tipo ala fu se foi le a fa ko malo e ko lu fa ki lo man o fa ko la ia vai o lu pipi le ko fai mo le lo fai se fe agua ala kai ao fa taile tu mo ne so fo pe a lang la ke lo lang ya lang ese me ye tu wa fa ma nga lo ma ya e lua ka kalo ya la uska ye la uso chichi so ye fa ka ya mo la wa ka ko wa fo ya o ko lis ke mi ko i swinga wa ngi me ole chichi o la ka pie fo ya pesis fo el pasi mal sa pe fo la mio pe fo fa ya vai pesis so la mio ia uska I lo ka mamalo kinga ia fa ko le ko na me iloa ava va fa lo I me fa penga me kam fai awal ka fia la kupe fo ia kupe ka ka mga oma pe fa nga la so lo fe e malongo fa penga fa nge lo fa sa kanga e sin ka opu ka ngoi ia fa uma ka ko Ko si tulanga le tanto tele o ye fo le tulang ho tanto wa la pi sa mo. ia Ile wa le la va o tele tanto tan lo ho ye mo tulang fa pena. Ya o le pe ya tulang ho le o mo mai fo I si fo o ripoti ele o fai la von tafa yes fina ngalo fo yo ni si o le tato la wa fon pa pe vole o ese mole ya ai le wa mai tawina ya wala to ia to le fo vole na sina wa ia manatu fo ile ia e fai ngo fie lava e so se uni la kapi la ma sia tunu e sa una vai fai ungo o nga luenga fai ungo ta longa o a fo I kulanga ile o le leito fai ngo fie longa fa me ese e so la pa funga le result nga ia tanto au ia le mai ka ko ke le ka longa ia ngi ma au ia le io le kai o le volinga ia mo mo ka ko e pe o la u ia na to e so o fai ngo fie so kam ta funga le result le so sia ngo wa e fa le ko lo remove lo ia le ia la to lo tono le o le la wa fo no po members
Ia kalkongu Samoa le o mka upu le o lo mafal kemi. Ai lupo a mua. I kemi i Samoa. O le pe o kalngol mafu angol kako ka sa vali malo ia si singafu. Ia me se foi o moli a kol fe au file mu le ngaka Samoa. O fai o malo. Ia lo kako la kapi. Ia kongu foi la vai e sia nga kako ka waku ye ko langa me kako ka ke se uma lava ia poa uma ia ko langa me fo i ko aka ki kilo me o pawal me ka o ka longa o la kapi ave mo fa mo ma fai mele yo la vola o uma ka kalngo fo i ingis fo yo so mala ko uma la vola ye ya e pawal ngonga male ia ke ko uma lava ko ka i foi ma e foi o fa kumu ia le la kapisa moa ia va pe foi ia o ko ia ko kilo ia Samoa kilo ma fu ang ka longa ma le nga wa o la kapi e kasi le a wala mo wa pe o ka la foi le ka ko ele ma ai uma pinkala ka maki ma kengi so la kapi o le si so pa o le si ya wala le e mo wenga luenga ino ke minge professional la kapi ya fa mo mole la va ko la lo vo ko la ngai me umalava ya le vo o mangingo a fo ile le mai ka wa ko le ile me la o ye ma fo fuanga fo fai so le la ma ko kalo kwa ma ku ya ko mo le panga ma ko uma ka ma ko el ma Samoa fa pe fa ma ko sports tan no ngai ma Samoa ako la i ko la ngole o fa mo mala nga iluma o fe la vola o ye yo nga pa wale lang ma ko e va ko le me sa ka un fai ma le me ia le mo Samoa ako me se la ko no ka vai foi competition lo fai ma ko la ngai me umalava ia ele va pe le o ki kilo la lo po la le fa ma lo ko i ka un fai ngome mai okay lo ka ko e fa wa ko la va ma ko e amaka ko e fai fa le ka ko la ka pi a mo ke le ko fa ka ke la vai a ko foi ka ima. So, talking forward, just one question, because you just come from Samoa, and I know that all of us over here are looking, because there was a Man Samoa squad that was named, there was some sponsorship posts that come over of a sum of 3 million tala. So are we close to getting a resolution on where Samoa Rugby or Rugby Samoa is going to be, or have we got some developments to come? Is it or is it still in negotiation time? It feels like we're like a little bit like the Strait of Hormuz trying to get, are we going to let them through? Are we going to, or there's nothing? Yeah, I think like right now, pretty soon, probably very soon, next week or okay, look at palong ko iwo sa se swing but ilmenga fai mai sponsorship ma me mal team low name we all heard low picky but there's some key players missing. I mean that's that's another thing for those are really important. Absolutely. I will a single thing on me okay lo la e kupu lo le me la fai po la ku langa le me wa ele ka nga fai fa pe fai ka ko me ka nga fai ya lo ia ma malu ma ya fia o malum kam fa nga ia le ka ko au mal le fo ka pe nga me se la ko lo fai fa ungo I think would be okay. Pretty soon we'll hear some good news moving forward ka ko la ka pi well, I think we've got a big week of sports. Then we've got a final. Then we've got all our international teams are going to be named. There's going to be an All Black team soon. Dave Rennie's been busy looking. He's just won the Japanese competition. So he's coming back with the short time. So, I think very interesting. It's going to be interesting, like Whaolongo is going to be involved in there. We've seen that they've signed up Tony Brown 3 years out from his when he finishes his contract with South Africa. So one competition will finish, and then we're straight into the international program, which includes our Man Samoa, our Pacific brothers. E fa malo a mo I ngai uso foi manga yalo sa mo yo jumping lo langi pe o chai op tai o le sunga ya le sa mo langa award fa pe foi ya Joseph Parker Carlos Makalo Super
Malo lo sa ma ko fika i Samoa ia you know it's David Tua. ma David Tua famuina ia o le nga mo ma fo ia awards o la uso ia viele le fo malanga le Tua ia fa mangia fo ia Tua sa mo ko kam finga mo la lu ma wala val ka le le so fo sa ko ia mal kem nei ia ai le fa mai ia ma ko por kala me sport no ia mo ke le ko fa ke le sa mo ko lango pale ma lango sua me se fo ia ka ko il kulanga fo yo lava ya son ke ngisi nga fu al ka ko malo sa mo kulanga pokalame me o malava ka longa me ya me se fo ngi va ya so super rugby me o malava fo ya ma ka ko kapo ia vo ia kam fa yo alom kam fanga o malava sa mo lo involve ko ngola kapi ya me se fo fu anga weightlifting o la lava ka longa fu so se me lava lo kam fa ia alom kam fanga sa mo ia yele alo fa malanga le tu ia koe wha mole koe wha kele ka ko sponsors ile Eveni Pacific wha pia foile sa mua Tourism Authority ia kulanga long sua me ka ko Porkalama Sports no ia mo tem nei ia ma ko ngi mai luputea JT wha pia foi a mua to baenga ia ma le fionga ia fui ia fa to fa twai fa fonganga sa mo neas so foi ia Old boy steps out, old inside, hearts collide under starlight. Home fades fast, shadows grow, memories cast, future glow. Journey starts, new dreams born, brave new hearts, goodbye. Journey starts, Love you, Sam. new dreams born, Manuia lang malanga. brave Pa. new hearts, goodbye. Oi, kau. Come with me. This is where our adventure begins.
it paradise, we call it home. This is Samoa. Lau Samoa.